បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់បាទ Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទអឿនបាទ David Start ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងលើកយកពីប្រធានបទបាទ SNOS ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដឹងហើយនៅក្នុង SNOS គឺបាទយើងប្រើជាមួយនឹងបាទ command line អញ្ចឹងខ្ញុំមាន command មួយចំនួនដើម្បីប្រាប់ត្រួសទៅដល់បងប្អូនយើងក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលគាត់បាទទើបតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការរៀនទៅលើបាទ SNOS អញ្ចឹង SNOS នេះគឺបាទ SU បាទពាក្យពេញរបស់វាគឺ switch user ដែលយើងអាចបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ user អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់សូវសំខាន់ប្រហែលទេអ្នកនរគ្នាអាច research បន្ថែមបានតកតងមួយបាទ SU root បាទ change only user root អីចឹងណាបាទតកតងមួយ user បាទមាន homey មាន pwd នេះគឺ current directory cd នេះគឺ change directory បាទខ្ញុំអត់បញ្យល់ច្រើនទេនៅកន្លែងហ្នឹង LS ហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញlist directory ក៏ដូចជា file អីនៅក្នុង folder មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បញ្យល់ច្រើនតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញតែម្ដងតើតើជាមួយនឹងបាទ MKDir ឬមួយខ្ញុំតែងហៅថា MKDIR គឺជាការបង្កើតជាមួយនឹង folder បាទ touch បាទ touch នេះគឺបាទការបង្កើតជាមួយនឹង file បាទ extension អីយើងអាចបង្កើត HTML ឬមួយក៏អីតាមចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងបាទឧទាហរណ៍ជាមួយនឹង TXT cat បាទ cat នេះគឺការបង្ហាញទិន្នន័យរបស់ file ហ្នឹងនៅក្នុង file ហ្នឹងមានអីគេខ្លះមានអក្សរអីគេខ្លះ VI គឺជាការទៅសរសេរនៅក្នុងទិន្នន័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹង VI ដែលយើងអាចនិយាយបានថាវាមានពីរទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បាន VIM បាទជាមួយនឹង Nano ដូចជា Nano ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំអត់សូវចាំដែរអត់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងអត់ឲ្យខាពេលវេលាយូរទេបាទយើងនឹងបាទនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់3នេះតែម្ដងអញ្ចឹងអូខេមុនដំបូងបាទយើងចូលទៅកាន់ CNF របស់យើងបាទអញ្ចឹង CNF របស់យើងបាទយើងចង់ដឹង directory ឬចង់អីបាទយើងអាចប្រើ command ទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះអីយើងចង់មើល folder នៅក្នុងហ្នឹង ls បាទអញ្ចឹងមាន folder អីគេខ្លះបាទយើងបាទ dash a មួយមកបាទអញ្ចឹង folder ដែលលាក់ឬមួយក៏ file លាក់អីគឺបាទបង្ហាញមកទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនមើលច្រើនទេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្កើតfolder directory មួយអធិស្ឋាននៅលើបើសិនអីគេហៅ directory គេលេខហៅ folder លើ Windows ហើយអញ្ចឹង mkdir ខ្ញុំបង្កើត folder មួយឈ្មោះថា rupp អូខេឥឡូវយើងមក ls មើលអញ្ចឹង rupp យើងបានបង្កើតហើយនេះបាទទាញនេះបាទគឺបើយក rupp របស់យើងបាទទាញមកអត់ចេញមកបើវានៅក្នុង OS អូខេបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសុំការ cd គឺ change directory ហើយយើង change ទៅណាបាទយើង change ទៅ rupp ហ្នឹងឯងឥឡូវនេះគឺបើយើងមកមើលមកបាទនេះកន្លែងនេះគឺបាទយើងកំពុងតែស្ថិតនៅបាទ root បាទយើងនៅក្នុងបាទ folder rupp បាទនេះ rupp ឥឡូវនេះយើងបង្កើតជាមួយនឹង file របស់យើងមួយមក touch test.tt អូខេឥឡូវយើង ls វាមួយមានអត់បាទឥឡូវយើងបង្កើតបាន file មួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ input អក្សរមួយនៅក្នុង file ហ្នឹងបាទយើងដាក់មកបាទ vi បាទ test.tt អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងមកហើយបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរបាទយើងសរសេរ content នៅក្នុងហ្នឹងបាទសរសេរអីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងអាចកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះដើម្បីឲ្យវាមានពាក្យ insert ណាអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរតែខ្ញុំសរសេរRoyal បាទ University of ភ្នំពេញអីចឹងទៅអូខេខ្ញុំសរសេរ department អីទៅបើយើងសរសេរ whatever you want យើងអាចសរសេរបាន department computer
và xài ấn ok và tóm tiếp dương chơi escape ok tóm tiếp dương chơi ship mà chúng mình nhà mình cái đảo này bạn làm bây giờ miền nhà là càng cao rồi ở đây mà khơi nhiều nhà này bản chất ở dương ai chơi đọc chú nằm bây ở bên trái bà phọt bắt mà lúc tăng là nhà nó bắt được bà dương ai chơi bà đọc chú bên trái bà nhầm đôi chỉ miền nó không đi hết bà đôi chỉ ọt thế này và dương dương ai search bà thay mán ok ở đây ok bà dương chơi đọc chú tới bên trái ok bên trái em bên này thiệt bà là này dương bà là này dương từ mưa là số đại dương bán xây chẳng được không nắng bà dương là xây cái là chẳng là bây dương từ mưa bán dương từ phở comment mỗi chúng ta cat dương cat tổng nó đã file và dương ok như vậy máu cat test tt cat test txt bạn xây cho kho ok là đi dương khơi nháy bà dương khơi nhà so đi bạn xây mình lấy nhung trong cái anh thấy tiệt mà lấy nhung trong cái anh thấy tiệt á bà nhung xây máu bị ái test.txt chết o á bà là đi mà dân rô mày ở bị change insert màu bà đọc clear môi ta không bà chấn dân trong sẽ bà tham tiết thế nên sẽ study at year year 4 ok là đi nhóm hai chữ escape mới chữ ship nhà mình cái đào chấn nè mà dương phở x máu dương ở miền khoa khoa cho lắm dương x enter bài dương viên đằng rai ở hái viên đằng chạy trên màu mong chân người dương ọt thời ca ấy chẳng thì lấy chân trong mơ mơ tại vì sale mà chọp ọt ok đó thì bạn chẳng cứ chọp ấy chẳng anh cứ bị ai mình clear môi sẵn ok cho nên top dương từ mưa bị đặc biệt này ca prao pra vi ai âm mình mà đòn chẳng ta vi ấm bảo miền lại cái nào bài nè ok lấy dương bật tó lấy dương muốn bật to đấy dương check mưa file dương xanh và này mà thì là dương miếng này liên phở với ông em đông mà lấy nhưng mà cái file mới chứ cho mà còn mới thế dương phở mà file trái mà dương touch em làm hết test test p đó và test tools đó thì thì ok lấy dương lại mà dương bàn file p nữa dương phở với vì ấm dương phở test p ok ok mà nó thì ok lấy cho bây dương ai cho xây bán nhưng mà phải ai mà làm bây trên kia search lấy dương ai cho xây bàn hello hello come I'm from Takao province okay I am okay I am a student okay and single không ạ như giả mà single tiết single ok lấy dương tôi xây hai escape ship nhà mình cái đó bây giờ trong sẽ x bán lấy nhưng trong bài một tiếng thiệt nhưng bài wq enter save chỉnh lấy nhưng trong đơn thà phản ứng bà nọt nhưng máu bà comment bài dương bà tè còn bài dương nứng cứ một phá bà thì tè thu ok là ní cứ thạch bài dương mà anh hỡi chỉnh mà hỡi
អញ្ចឹងបើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺមិនសូវខុសគ្នាប្រហែលទេសម្រាប់ BI ជាមួយនឹង VAL គឺស្តៀងគ្នាទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតទៅជាមួយនឹងមុខងារមួយទៀតឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះយើងមកចូលបង្កើត file ខ្ញុំមើល LS សិនឥឡូវខ្ញុំបង្កើត file មួយទៀតសម្រាប់បើយើងប្រើ nano ណាអូខេអញ្ចឹងថតបាទខ្ញុំបង្កើត nano file.tt អូខេ ls យើងបង្កើតបានឥឡូវខ្ញុំយើងបើក file ឡើងមកបាទ nano file.tt បើយើងប្រើ enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមាន GUI យើងប្រើបាទឥឡូវខ្ញុំប្រើមកអូខេ hello this is nano GUI អូខេប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀត easy តែម្ដងគឺយើងអត់មានប្រើអីញញ៉ៃទេគឺយើងចុច control O បន្តមកទៀតហើយយើង press enter ហើយយើង click control X មកហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ការទៅនេះណាបើយើងប្រើ nano ឥឡូវនេះយើងសាកមើលបាទ cat nano file.tt hello this is nano GUI អូខេអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់វីដេអូមួយនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹង CNOS ដដែល